Ngucanio cia gicunji kia mugunda itura-ini ria Ndaguriti Mutomo nicio icungireire nyumba kihiri guthario iria ni hamwe na kanitha na mucii wa guikarwo ni ciana cia ndigwa. Chenye kimebomolewa ni kanisa pamoja na nyumba 4 na mwenye tulikuwa tunazozana naye kwa sababu ya shamba. Mimi naweza omba nisaidiwe haki yangu kwa sababu sina pahali ya kuenda, sina pahali ya kupeleka hizi vitu, mimi niko temporary sasa. Kuringana na aria mathariirio maratariria makoretwo makigucaniria gicunji giki kia mugunda kwa ihinda iraya na ona matonete kihonia maratungwo ni imemendi iria iratharirie miako yao yothe. Hakuna kitu chochote ambacho kimebakishwa. Tinga ilikuja ikabomoa nyumba yao yenye walikuwa wanapikia, ikabomoa mahali walikuwa wanabadilishia manguo, ikavuta hizo manguo zao pamoja na matope na mawe, ikachanganya kila kitu. Sasa wamebaki bila chochote. Riu marenda kugie na uiguithanio gatagati ka ikundi ici cieri niguo mahote gucokia miako yao kuria irari. Na kuringana na uria utabanitie mihango ino, augite we ni ahetwo marua ma gukuria mugunda wake, nayo kanitha ikehanda ati makoretwo mugunda-ini uyu miaka mingi. Hapa kwa miaka 20 kwa shamba ya serikali ambayo nimekaa hapa hiyo miaka, alafu nikawa sasa niko na home ya watoto wa street ambao huwa nawarisha hapa, wanakuja na wafanyia counseling na wapatia chakula. Handu-ini ha Inooro TV kuma Ndaguriti kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.